Nibyo nanone turagarutse tariki 16 Werurwe 2026 ni kuri mikoro za Region Info. Nge ndi Bosco. Muri iki gitondo rero tukaba tugiye kubagezaho amwe mu makuru agezweho ibiramutse bivugwa cyangwa se byongeye gutangazwa ku makuru yakomeje kugenda amenyekana, by'umwihariko turazenguruka hirya no hino turebe ibigezweho kugeza kuri ubu ngubu byakomeje kugenda bigarukaho cyangwa se ibyakomeje kugenda bivugwa. Hari ibikorwa by'ubwicanyi biri kuvugwa mu mujyi wa Goma, ndetse ngo akaba ari ubwicanyi ndengakamere bikomeje kwibasira urubyiruko, ibikorwa birimo gufata ku ngufu, ndetse kandi bikavuga ko abafatwa ku ngufu barimo abana b'abakobwa bakiri batoya hamwe n'abagore basanzwe n'ubundi bageze mu zabukuru. Ibi rero ngo bikaba birimo birakorwa, ariko bikaba biri gushinjwa umutwe wa 23 usanzwe unagenzura cyangwa se unafite mu maboko kugeza uyu munsi umujyi wa Goma nyuma y'umwaka wose urenga bawirukanyemo uruhande rw'igisirikare cya Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri amakuru kandi turaza no kugaruka ku byavuzwe na Olivier Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda. Akaba yashimangiye ko guhana u Rwanda cyangwa se kuba u Rwanda ruri gufatirwa ibihano kubera gushinjwa kujya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira uruhare mu bikorwa by'intambara iri kuhabera, ngo ibi bitazigera mu by'ukuri bitura umutwaro w'ibibazaga yishyire kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikoreye. No kuva mu magambo yumvikana neza, u Rwanda ruvuga ko kuba rwafatirwa ibihano bitatuma intambara mu burasirazuba bwa Kongo irangira, uko kwaba ari ukwibeshya cyane. Turaza kugaruka kuri aya magambo ya Olivier Nduhungirehe, ube hafi kandi nanone tugaruke no ku yandi makuru akomeye cyane, aho guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangije urugendo rushya, ndetse ikaba yashyize hanze inyandiko ivuga cyangwa se igaruka ku bijyanye n'uru rugendo, aho guverinoma yamaganye igitero cy'iterabwoba cyagabwe ku birombe by'abita Mucaca, ndetse ihita ishimangira ko igisirikare cyayo FARDC biyemeje kurandura burundu imitwe y'iterabwoba aho iva hose ikagera. Ibyo turaza kuba tubigarukaho ni mu gihe mu mujyi wa Goma mu yandi makuru ari kutugera avuga ko umurambo witwa Wiringoma, Lieutenant Colonel Wiringoma uherutse kwicirwa nk'uko byatangajwe, kugeza no ku mutwe wa 23 ubwawo wabyemereye. Byatangajwe ko yaguye Rubaya. Umurambo w'uyu mugabo ushobora kuba utaraboneka, dore ko kugeza uyu munsi abaturage ndetse n'abandi bagiye batandukanye bavuga ko hatigeze hagaragazwa uyu murambo w'uyu musirikare cyangwa se uyu umwe mu bayobozi ba 23, ndetse kandi ngo nta nubwo yigeze ashyingurwa. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda biteza urujijo. Turaza kubigarukaho, dore ko ngo abari mu bitaro bigiye bitandukanye ndetse n'abakora muri za morgue zigiye zitandukanye bavuga ko mu by'ukuri batigeze babona rwose cyangwa se bacirgera uyu Wiringoma. Turareba byinshi byishe inyuma rero ku rupfu rwe, hanyuma dufite n'andi makuru agiye atandukanye ku byakomeje kugenda bivugwa. Ibitero biza drone ku munsi w'ejo byarakomeje, hari bamwe mu barwanyi ba 23 bishyikirije uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse babasha kuvuga ikibazo kugeza uyu munsi kiri muri M23 abantu batari bazi. Ibyo byose rero ndaza kugenda mbikomozaho. Icyo usabwa gusa nta kindi no gukomeza kubana natwe cyangwa se no gukomeza kutuba hafi muri ibiganiro n'amakuru kugira ngo turushe kugenda tubana, ari na kugenda ukanda subscribe s'abonner ni mu rurimi rw'igifaransa nyine. Ku bantu kandi nanone mudukurikirana umunsi kundi, ni nako ngenda bakangura ku bwinshi ko byibuze mwanyarukira no kuri Barore TV, aho tugiye kujyanaho kabisa dukurikirana iby'amakuru agiye atandukanye, mugakandaho subscribe, dore ko mu by'ukuri turi kumwe 5 kwa 5. Muri amakuru tugufite n'andi makuru agiye atandukanye y'ingenzi tugenda tugarukamo imbere, ariko ntago nakomeza ni matatura rwose tudondosha ntabanje kubwira abantu bari mu bice bigiye bitandukanye, nabanje kubasuhuza ngo mbabwire nti mu by'ukuri abari mu Burundi, abari Uganda, abari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ahari bice bigiye bitandukanye, bashimire babwire nti n'iby'agaciro gakomeye cyane, babwire nti n'iby'ingenzi kandi igikorwa cyiza ndetse cy'ubutwari rwose kuba mukomeje kugenda mubana natwe, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahari bice bigiye bitandukanye mutwandikira mu by'ukuri mutubwira ati ni fresh cyane, nanjye reka mbabwire ni byiza cyane. Ariko kandi hari abantu nabonye barimo kutwandikira bati mudushyire muri groupe ya WhatsApp. None nareba nkasanga uwo muntu yanditse n'ubundi avuye muri groupe ya WhatsApp, nkibaza se nta yindi groupe yari ni Songa Mbere. Niba bamaze kugera muri Songa Mbere kabisa, menya ko bamaze kugeramo 5 kwa 5. ubwo igisigaye kabisa no kugenda dukurikirana iby'amakuru rero uko babyifashe, dore ko nta kindi kiba cyaduhurije ahangaha no kugira ngo turebe iby'amakuru aba yavuzwe. Kaduhere mu mujyi wa Goma,
dore mu mujyi wa Goma kuri aya makuru rwose y'amahano akomeye cyane. Umujyi wa Goma ni kimwe mu bice birutse kugabwamo ibitero bya drone, gusa hataramenyekana, ni ukuvuga ngo nta kuri kuremezwa kuho ibitero byaturutse. Bamwe bati ni M23, abandi bati ni uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe ukuri kutaremezwa, natwe ntabwo turano ngo tubyemeze, turano ngo dutangaza amakuru. Niyo mpamvu rero ngiye kubwira ahubwo amakuru amaze kuba yamenyekana kugeza kuri ngubu. Ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo amakuru yamenyekanye, tariki 14 amenyekana mu baturage, ariko byongeye kumenyekana ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 15 mu baturage nibwo amakuru yamenyekanye avuga ko Igoma habonetse imirambo y'abasore barenga 10 nyuma y'igikorwa avuga ko cyakozwe n'umutwe wa umutwe wa 23 aho bita Katoyi, ndetse ngo ni ibikorwa byo gusaka control zakozwe, ariko ngo byaje kurangira nabi. Reka twumve. Mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa inkuru ibabaje y'ikorwa ry'ubugizi bwa nabi nyuma yo kuvumburwa kw'imirambo y'urubyiruko rwinshi mu gace ka Katoyi agari muri komine ya Karisimbi. Ibi ngo byababaje abantu rwose. Amakuru aturuka muri abo baturage batuye avuga ko imirambo igera ku 10 y'abasore yabonetse mu nzu itaruzura iri mu gace muri ako gace. Imibiri yabonetse nyuma y'ikorwa ryo kugota no gusaka ingo z'abaturage. Ni igikorwa cyakozwe n'abarwanyi b'utwe twaje muri 23 ushinjwa gushyigikirwa n'ingabo z'u Rwanda, nk'uko bamwe mu baturage ndetse babivuga. Mu bikorwa byakozwe n'izi nyeshyamba, abaturage bavuga ko mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki 14 Werurwe 2026 abasirikare b'uyu mutwe w'inyeshyamba bazengurutse aka gace ka Katoyi bagatangira gusaka inzu imwe ku yindi. Abari aho bavuga ko abasore benshi bafashwe muri icyo gikorwa, nyuma bamwe muri bo baza kuboneka nyine bashizemo umwuka cyangwa se bishwe. Hari n'abaturage bavuga ko bamwe muri abo basore bishwe barashwe cyangwa bagakorerwa iyicarubozo mbere yo kwicwa muri icyo gikorwa. Kandi ngo hari amakuru avuga ko hari abakobwa bato n'abagore bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina, nubwo ayo makuru gisaba kugenzurwa nyine ataremezwa. Ibyo nuvuga ngo ni ibivugwa n'abaturage nyuma y'uko amashusho yagaragaje rero abo basore. Twamaze ni amafoto twashyize muri groupe ya WhatsApp. Ubutumwa bwatangiye gukwirakwira cyane mu matsinda ya WhatsApp, niho rwose bizatangiye kugenda bivugwa. Abaturage muri Katoyi n'ahandi muri Goma bagaragaje ubwoba n'agahinda batewe n'ibi byabaye. Bamwe bavuga ko abaturage bako gace bamaze iminsi babayeho mu bwoba kubera ibikorwa bya gisirikare bikomeje kuhakorerwa. Abatuye aho basabye ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imiryango mpuzamahanga gutabara byose kugira ngo abaturage basanzwe barindwe, ndetse hakorwa iperereza ryigenga rizagaragaza ukuri ku byabaye n'ababigezemo uruhare. Icyakora andi makuru aturuka ku masoko yigenga avuga ko ibyabaye ari byo koko, ariko ko atari ibyabaye muri Werurwe 2026. Ayo masoko avuga ko ngo iki gikorwa cyabaye muri Gashyantare 2025 mu gice cy'umujyi wa Goma wari ukomeje kugenzurwa n'inyeshyamba za M23. Nuvuga ngo bamwe baravuga bati ntago ari ibyabaye, nubwo nuvuga ngo habaye ko amashusho amafoto akwirakwizwa igikorwa kuko cyarabaye, ariko bamwe bakavuga bati ntago byabaye ku itariki 14 ahubwo byabaye mu kwezi kwa kabiri. Ibi bituma hakomeza kwibazwa ku gihe nyacyo ibyabereyeho, nuko amakuru akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho hari igihe inkuru zimwe zishobora kongera gusakazwa nyuma y'igihe kirekire zibaye. Nubwo hari kumvikana ku gihe nyacyo ibyabereyeho, abaturage n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bakomeje gusaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo ukuri kujye ahagaragara, kandi ababigizemo uruhare baryozwa ibyo bakoze mu rwego rwo kurengera abasivile bakomeje kugirirwa nabi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Radio Kapariko nayo hari icyo yavuze kuri iyi nkuru. Yavuze ko ngo imibiri y'abasore bagera ku 10 ngo yari yarundanyijwe, ngo yaje kuvumburwa ubwo byari kwa gatandatu tariki 22 Gashyantare. No kuvuga ngo amakuru yatanzwe na Radio Okapi, igitangazamakuru gikorana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwaha k'umuryango w'ishami gishinzwe gukurikirana no kubungabunga umutekano, bo bavuga ko bakanemeza ko iki gikorwa cyabaye mu kwezi kwa kabiri ubwo byari ku itariki 22 nabwo byari kwa gatandatu hafi y'inkambi ya gisirikari ya Katindo Igoma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Katindo rero iyi nkambi ikaba nyine nayo irimo barwanya 23 nk'uko bamwe mu banyamakuru bo muri ako gace ngo babivuga, ngo ibi biragaragaje ibimenyetso by'amasasu ko harimo barashwe. Amashusho yakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imibiri yuzuye mu nzu itararangira, no kuvuga ngo inzu itaruzuzwa, bitera ubwoba budasanzwe mu baturage b'uyu mujyi.
ndetse bavuga bati aya ni amahano akomeye cyane. Ni muri Karisimbi nyine. Ubuhamya bw'amajwi bwatanzwe kuri WhatsApp burimo gukurura impaka no gutera urujijo. Imwe mu nyandiko z'amajwi ni ukuvuga ngo icyitwa voice note cyangwa se VN ku rubyiruko rwatoraguwe n'inyeshyamba z'M23 ahantu bivuga ko ngo hari abavuze ngo ni ahantu bahangwaga urumogi ndetse n'inzoga, abavuga ko ngo ibyo byatumye bicwa, ariko andi makuru yo mu gace akavuga ko bashobora gushaka abakoze ibyo ngibyo, ndetse aya makuru akavuga ko kandi ngo aka gace kari kangijwe n'inyeshyamba mu ijoro ryose, ngo kuko hagabwa ibitero mu ngo, aho bamwe mu rubyiruko bivuga ko bashimuswe bajyanwa mu kibuga, abivuga ko barasiwe hanyuma bagarurwa muri iyo nzu. Ni amakuru menshi rero avugwa kuri iyi nkuru. Muri iki gihe abaturage muri Katoyi muri komine ya Karisimbi batewe ubwoba n'ubwambuzi ndetse n'ubugizi bwa nabi bwahakorewe, bibaza bati se biraza kugarukira cyangwa se turagana he, kubera ko bavuga bati biragaragara ko nyine ibintu byongeye kuba nanone byahindura isura cyangwa se byafata indi ntera, biragabisha kuba bibi. Olivier Nduhungirehe Jean Patrick hari ibyo yatangaje, ngira ngo nabyo tubigarukeho. Uyu nguyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda. Ni ukuvuga ngo hari ibyo akomozaho, hari ibihano bikomeje gufatirwa u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda bivuga ko cyafatiwe ibihano, ndetse n'abayobozi 4 bakuru bo mu ngabo z'u Rwanda byageze naho kandi nanone leta zunze ubumwe za Amerika nazo zivuga ko zafashe ibihano, ndetse ubumwe bw'Uburayi nabwo bukavuga ko bugiye guhagarika inkunga bwahaga ingabo z'u Rwanda mu butumwa bashyigikiraga bwo kugarura amahoro muri Cabo Delgado, no kuvuga Mozambique, majyaruguru y'iki gihugu. Ndetse kandi hari bamwe mu bafatiwe barimo Retired James Kabarebe mu minsi yashize yo hambere. Ikindi kigeretseho nuko ibihugu birimo Ububiligi byacanye umubano n'u Rwanda kugeza kubwo bohereje abadiplomate b'u Rwanda bakoreraga mu Bubiligi, ndetse birimo amapasiporo bikurwaho. Hari ibyo rero, hari icyo u Rwanda none rwavuze, ni uvuga ngo mu izina rya guverinoma, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagize icyo akomoza kuri ibi bihano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiye isabira u Rwanda kubwo gushinja u Rwanda kugira uruhare muri ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Yibukije abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ko bakomeje kwishimira ibihano beherutse gufatirwa u Rwanda, ko bitazabatura umutwaro w'ibibazo agahishyi bikoreye. Reka wumve rero n'ubutumwa Minisitiri Nduhungirehe yatanze tariki 15 Werurwe 2026, ni ku munsi w'ejo hashize ku cyumweru. Aha nibwo yasubizaga Minisitiri wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ushinzwe ubucuruzi bwo hanze bita Julien Paluku Kahonja, wagaragaje ibyishimo bidasanzwe by'ibi bihano. Uyu nguyu Julien Paluku Kahonja ngo ubwo u Rwanda rwafatirwaga ibihano, rumwe mu bagaragaje rwose ko yishimiye izo ntambwe zatewe. Mu ntangiriro za Werurwe 2026 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye abayobozi bakuru bo mu ngabo z'u Rwanda n'igisirikare cyarwo ibihano, aho babashinjaga ubufatanye n'umutwe wa M23. U Rwanda rero rwo rukaba rwarabyamaganye, ruvuga ko rutigeze rubigiramo uruhare habe namba, ndetse ruvuga ko ibyo byabaye harimo kwibeshya gukomeye cyane. Guverinoma y'u Rwanda icyo gihe yatangaje ko ibyo bihano bidashingiye ku kuri, ngo kwibiba mu ntambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo u Rwanda rwasohoye ku itariki 2 Werurwe rigira riti ibihano byashyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi bireba gusa uruhande rumwe mu buryo budafite ishingiro, bihabanye n'ukuri ndetse binyuranyije n'ibibera mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni ibihano abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko bishimiye cyane. Gusa Minisitiri Nduhungirehe yaje kuvuga ko abibutsa ko bitazaba umuti w'ibibazo bimaze imyaka byarazonze iki gihugu. Reka wumve ati kubera ibihano Amerika yafatiwe umuturanyi u Rwanda, bigaragara ko ibibazo byose bya ruswa byazahashe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gusahura umutungo kamere muri ho Katanga n'uwaruraba bikozwe n'umuryango wa Kisekedi, gukomereza ku mitwe yitwaje intwaro 250 igena imitegekere mu burasirazuba no mu burengerazuba bw'igihugu kugeza ku gisirikare kidashoboye ndetse cyamunzwe na ruswa bizakemuka. Minisitiri Nduhungirehe mu buryo buninura Paluku yakomeje ati ibihano byafatiwe u Rwanda bizafasha ku bibazo by'ibura ry'imihanda n'ibindi bikorwa remezo by'ibanze, iby'ibura ry'inzego z'ubuyobozi zikora imvugo z'urwango ndetse no gutoteza abanyekongo bw'Abatutsi
byose bizahita bikendera mu buryo budasanzwe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakunze kuvuga ko gukemura ibibazo muzi biteza intambara zidashira mu by'ukuri byaba bishingiye ku kuba u Rwanda rushinjwa gukorana n'imitwe itandukanye. Icyakora inshuro nyinshi abahanga mu bya politiki bagaragaza ko ngo icyaba cyarashegeshe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo n'ibibazo by'ubuyobozi. Kwa mu ntangiriro z'umwaka ushize amashyirahamwe y'abacukuzi b'amabuye y'agaciro none amahuriro y'abacuruzi ndetse na za sosiyete sivile bashinje abo mu muryango wa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusahura umutungo kamere muri Grand Katanga. Gusa urwo rubanza ntirwakurikiranwe ndetse ibi u Rwanda rubishingiraho ruvuga ko ibyo nabyo byakabaye byibazwa kuko biri mu bigize ikibazo kugeza uyu munsi gikomeje gukura. Bagaragaje ko ikibazo cyo gusahura amabuye y'agaciro muri Katanga cyatangiye mu 2015 gifata intera ikomeye kuva 2019 ubwo Tshisekedi yajaga ku butegetsi. Umwe muri abo yagaragaje ko abasirikare ndetse nabo mu zindi nzego zishinzwe umutekano birirwa bahiga abantu bagerageza ikibazo mu buryo bushimangira ko abantu bakomeye bafite inyungu bwite mu birombe byo mu ntara zigize Grand Katanga. Uyu Olivier Nduhungire rero avuga ko yibaza niba iyo myanzuro yafashwe yo gushyira u Rwanda aho ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe rufatiwe ibihano ibyo bizabasha guhagarara. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari icyo yatangaje. Iki gihugu ubwo cyari kirimo kuvugwaho gutya hari ibyo cyatangazaga kuko hari ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byari byabaye. Nibwo rero guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko yamaganye yivuye inyuma igitero cy'iterabwoba cyagabwe ku birombe biherereye ahitwa Mucaca muri teritwari ya Mambasa mu ntara ya Ituri. Igitero cyahitanye abantu benshi ndetse kigasenya ibikorwa remezo. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki 15 Werurwe 2026 Kinshasa, Minisiteri y'itangazamakuru n'itumanaho ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko icyo gitero cyagabwe mu ijoro ryo ku itariki 11 rishyira kwa 12 Werurwe nk'uko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bivuga. Icyo gitero cyitiriwe n'umutwe w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu cyateje impfu z'abantu benshi, gitwika ibikorwa bitandukanye byari ku birombe ndetse gitera abaturage benshi guhunga ingo zabo. Ubuyobozi bwa leta ya Kongo Kinshasa bwihanganishije byimazeyo imiryango y'ababuze ababo muri icyo gitero. Ingaruka bunagaragaza ko bifatanyije n'abaturage bo muri teritwari ya Mambasa bavuga ko bagizweho ingaruka zikomeye n'icyo cyabo gishya cyongeye kubageraho. Bashimangiye ko igihugu cyose cyifatanyije nabo baturage bo mu bihe bikomeye barimo. Muri iri tangazo kandi guverinoma yashimiye ubwitange n'ubutwari bw'ingabo za FARDC zikomeje ibikorwa bya gisirikare bigamije gutsinsura no kurandura imitwe y'iterabwoba ikorera muri ako karere no kugarura ku buryo burambye ububasha bwa leta muri ako gace. Guverinoma yagaragaje ko mu minsi ishize FARDC yakoze ibikorwa bikomeye byo guhashya iyo mitwe mu ntara ya Ituri by'umwihariko muri teritwari ya Mambasa. Izo ngabo zasenye ibirindiro byinshi by'iterabwoba by'imitwe y'iterabwoba wa ADF ndetse zinabasha gufata ibisasu byinshi n'ibindi bikoresho byifashishwaga muri iyi mirwano cyangwa se byifashishwaga n'uyu mutwe. Uretse ibyo muri teritwari ya Njugu, ingabo za FARDC zatangaje ko zatsinze abarwanyi bamwe bagize umutwe witwaje intwaro witwa Confection pour la Libération Populaire uvugwaho kuba ufitanye isano n'uwahoze ari umuyobozi w'umutwe w'inyeshyamba Thomas Rubanga. Muri ibyo bikorwa FARDC yatangaje ko yanabashije gufata intwaro nyinshi zari mu maboko y'abo barwanyi, aho guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimangiye ko yemeje gukomeza urugamba rwo kurwanya imitwe y'iterabwoba n'indi mitwe yitwaje intwaro ibangamira umutekano w'abaturage kugeza igihe ububasha bwa leta buzagarukira byuzuye muri ako gace k'igihugu. Aho bavuze ko ibikorwa bya gisirikare bizakomeza nta kudohoka hagamijwe kugarura amahoro n'umutekano mu baturage bo mu ntara y'Ituri ndetse no mu bindi bice byo mu burasirazuba bwa Kongo bikomeje kwibasirwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ni amakuru rero akomeje kurushaho kugenda atugeraho. Andi makuru dukomeza biravuga ko uwo bita Wiringoma urupfu rwe rwaba rukomeje kugenda ruteza urujijo, dore ko kuva hagabwa ibitero byase bimuhitanye kuva ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri, mu by'ukuri bivuga ko bikomeje guteza ibibazo bikomeye cyane, aho bivuga ko rero cyangwa se bitangazwa ko uyu mugabo kuva byatangazwa ko yishwe n'ibitero umurambo utarigera uboneka
ndetse bitigeze binagaragara ko hari aho yashyinguwe, yewe kandi no kuba wenda yararwaye cyangwa se naho yaba umurambo wibitse nta muntu n'umwe wigeze abica iryera. ngo kandi ababivuga bavuga ko ngo babashije kubaza bakazenguruka mu mavuriro yose batigeze babasha kubona cyangwa se mu by'ukuri babona agakuru kamuvugaho. Ibyo rero ngo bikaba bikomeje guteza urujijo no kwibaza icyaba kibyihishe inyuma, aho abenshi bavuga bati dukeneye ukuri kwabyo mu by'ukuri nk'uko amakuru arushaho kugenda atugeraho. Bikaba bikomeje rero kuba byateza urujijo ndetse no kwibaza byinshi. Murakoze cyane, mbashimire, mwakoze kudukurikirana, mwakoze kubana natwe kuva ku munota wa mbere cyangwa se ku itserisi rya mbere kugeza ubu ngubu. Turongera gusura mu masaha ari imbere tureba n'ibindi bigezweho. Ciao ciao.